ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи телевидение пайгом манзури шумост. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент вобаста ба иҷрои қарори ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон машварати корӣ баргузор гардид. имрӯз дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода комиссияи доиму амалкунанда оид ба дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур гузориши мудири бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент Муҳиддинов Зоир оиди ба фаъолияти соҳа шунида шуд. дар ҳафти чорабинии раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода аз ҳар як мутахассисони соҳа оид ба танзим дар ҷамоату деҳотҳо пурсиш намуда ба онҳо дастур дод, то ки фаъолиятро дар ин самт дар шаҳри панчакент ҷонок намоянд ва пеши роҳи таълимоти ғайридинӣ байни ҷавононро бигиранд. ҳамзамон ба мудири бахши кор бо ҷавонон, варзиш ва шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр дастур дода шуд, ки мунтазам корҳои таблиғотиро байни ҷавонони шаҳру деҳоти панчакент ба роҳ монанд ва тариқи оинаи нигун намоиш дода шавад. дар фарҷом барои беҳтар намудани кор дар ин самт ба ҳар як аз масъулин дастуру супоришҳо дода шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солиҳов. мулоқоту суҳбатҳои вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Парвиз Шодизода оид ба шарҳу эзоҳи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сокинони шаҳру деҳотамон идома дорад. таваҷҷӯҳ намоед ба якчанд гузоришҳои хабарнигорони мо. дар доираи нақшаи корӣ маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоту суҳбатҳои вакилони маҷлиси намояндагон дар маҳалҳо оид ба шарҳу изоҳ ва мавриди амал қарор додани паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 21 декабри соли 2021 ироа шуда буд бо муваффақият ҷараён дорад. вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии панчакент рақами 21 Парвиз Шодизода мулоқоту суҳбатҳои хешро аз ҷамоатҳои деҳоти Сарас, Хурмӣ ва Суҷина оғоз намуд. чунин мулоқот бо сокинони ҷамоати деҳоти Суҷина баргузор гардид ки онро муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода оғоз бахшида пиромони мақсаду маром самтҳои афзалияноки татбиқи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии панчакент рақами 21 Парвиз Шодизода маълумоти муфассал дод. раиси камизоии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панчакент узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Мурод Шукрзода низ зимни суханронии хеш бори дигар аз сиёсати созанда ва паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар ки мақсаду мароми он пеш аз ҳама баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, махсусан эълон намудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат барои пешрафти тоҷикистони азизи мо як такони азиме хоҳад шуд. роҳбарияти ҷамоати деҳоти Суҷина ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии панчакент рақами 21 Парвиз Шодизода ва ҳайати ҳамроҳонашон барои баргузории чунин як мулоқоти пурмуҳтаво арзи сипос намуданд. аз рӯи иттилои масъулин мулоқоту суҳбатҳои вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии
тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии рақами 21 парвез шодизода дар дигар ҷамоатҳои деҳот, корхонаву ташкилотҳо идома меёбад. зиёда аз 100 гектар заминҳои бекор хобида ва 350 нафар оилаҳое ки заминҳои наздиҳавлигӣ надоранд. ин ва дигар арзу шикояти сокинон шунидаву мавриди муҳокима қарор гирифт аз ҷониби вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Парвез Шодизода ки бобати шарҳи муҳтавои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гурӯҳи корӣ ба ҷамоати деҳоти Косатарош ташриф бурда бо сокинон мулоқот доир намуд. мулоқот бо суханронии Мурод Шукурзода, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент, узви маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфта, баъдан дар рафти мулоқот вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодизода Парвез баромад намуда роҷеъ ба паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки мақоми олии қонунбарори мамлакат қабул кардааст, сиёсати дохилию хориҷии кишвар, татбиқи сиёсати самараноки молиявӣ ва дигар соҳаҳо маълумоти мукаммал дод. ҳамзамон Парвез Шодизода вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат сухан намудаву қайд кард ки таъмиру босозии роҳҳои автомобилгард аз мадди назари роҳбари давлат дур намонда, роҳҳои шаҳру деҳоти Панчакент низ дар ҳамин шумор аст. дар ҷараёни мулоқот узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурзода Мурод қайд намуд ки дар паёми имсола таваҷҷӯҳ ба соҳаи маориф бештар буда ҷавҳари сиёсати роҳбари давлатро рушди маориф ташкил медиҳад. тараққиёти кишвар аз устувории пояи маориф вобастагӣ дошта, тайёр намудани кадрҳои баландихтисос ва содиқ ба ватан ва қавӣ намудани нерӯи мудофиавии мамлакат мақсади асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар мулоқот намоянда аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстода Афзалшоҳ ва сокинони деҳот иштирок доштанд ва арзу шикояти эшон мавриди таҳлил қарор гирифт. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солиҳов. дар маҷлисгоҳи шӯъбаи маорифи шаҳри Панчакент мулоқоти вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Панчакент 21 Шодизода Парвез бо интихобкунандагон ва хоса кормандони соҳаи маориф баргузор гардид. ضمن ملاقات وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شادیزاده پرویز توجه حاضرین را به آموزش و مورد عمل قرار دادن پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 21 دکبر سال 2021 ارائه شده بود معلومات مفصل داد و همزمان تاکید نمود که واقعا این پیام یک راهنمای منور دولت ملت تاجیکان است. تطبیق آن امکانیت می‌دهد که در 5 سال در پیش ساده تا عرفه 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت تطبیق 5 ساله رشد صنعت و دیگر اقدام‌هایی که از جانب دولت و حکومت کشور عملی می‌شوند ما می‌توانیم با کامیابی‌های عظیم نائل گردیم. در ملاقات رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر دوستاده افسرشاه و دیگر ناطقان پیرامون پیام سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی سخن گفته همزمان با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی پنجکین رقم 21 شادیزاده پرویز برای برگزاری چنین ملاقات صحبت‌های پرمحتوا عرضی سپاس کردند. ملاقات صحبت‌های وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شادیزاده در دیگر کارخانه و مؤسسه‌ها و جماعت‌های دهات ادامه دارد.
در مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکент فعالیت این ساختاری نظارتی در سال 2021 تحلیل و بررسی گردیده برای سال 2022 نقشه و وظیفه ها معین شدند. در مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استانداردی شهر پنجکент فعالیت این ساختاری نظارتی در سال 2021 مورد تحلیل و بررسی و نتیجه برداری قرار گرفته همزمان برای سال 2022 نقشه و وظیفه ها مشخص و معین گردیدند. مجلس را دیرکتوری مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکент حبیبزاده امیدجان آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که واقعا سال 2021 در تاریخ کشور صاحب استقلال ما با برگزاری یک قطار همایش‌های بین‌الخلقی تجلیل با شکوه سیمین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و ارائه پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 21 دکبر سال 2021 واقعا یک سال فرخنده تاریخی بود. درباره فعالیت معیارشناسان منطقه زرافشان معاون دیرکتور مرکز تشخیصی منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکент موسیزاده نصیبه گزارش مفصل داده برد و باخت‌های این ساحه را با دلیل و رقم‌های مشخص تحلیل و بررسی نمود و همزمان اصرار داشت که در برابر یک قطار دستاوردها در سمت پیشگیری از واردات و فروش مال و محصولات به سلامتی ضررناک و غیر استانداردی حمایه حقوق استعمال کنندگان و مساعدت در تطبیق اقدام‌های نجیبانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که با صنعت‌کنی با سرعت کشور نگرانده شده است کارهای مشخصی انجام داده شدند. در مجلس از طرف دیرکتوری مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکент حبیبزاده امیدجان سرداران شعبه و بخش‌های مرکز مورد پرسش‌های جدی و وظیفه‌گذاری‌های نوبتی قرار گرفتند. دیرکتوری مرکز باری دیگر تاکید نمود که در پیام نوبتی اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلام شده است و ما باید کارمندان مرکز در سال 2022 تمام جهد و تلاش‌های خویش را در تطبیق این اقدام سازنده پیشوای معظم ملت روانه ساخته برای استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زمینه واقع گذاریم. اشتراکچیان مجلس از روی مسئله اساسی بررسی شده قرارهای داغدار قبول کردند. بینندگان عزیز برنامه را ادامه میدیم. طوری قبلا خبر داده بودیم با اقدام شرکت سادو و سیمو در شهر پنجکент با سرپرستی شرکت رخش تاکسی 3333 آزمون رسمی بهترین دایر کردید. از مراسم جنببستی این آزمون خبرنگاران ما گزارش میدهند. توجه نمایید. آزمون تلویزیونی رسامی بهترین که با اقدام تلویزیونی سیمو در همکاری با شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکент اعلان گردیده بود باری سیوم جنببست گردید. پیش از آغاز مراسم تحفه سپاری راهبر شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکент مفتون جورایف با غالیبان و والدانشان صحبتی صمیمی انجام داد. خوش آمدید علمین درگاهی رخش تاکسی. رخش تاکسی شرکت وطنی است. غمخواری انمی تمام کودکان و نورسان است. غمخواری ملت است. دائم در بر شما عزیزان دی. و امروز شرکت یک چند آزمون ها تشکیل کردند که بهره که شما جوانان نورسان کودکانی که در خانه بعد از مکتب دیگر یگان کار نیست که با فکرم ممکن نیست یک آزمون تشکیل کرد که شما از همون بیهوده‌گردی ها یعنی وقتی خود را ثمراناک استفاده برده با کارهای آبادی و با همون
машқ додани майнаи ақли сар кор кунем. баъдан дар вазъияти тантанавии ғолибони озмуни телевизионии рассоми беҳтарин бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. боиси хурсандӣ буд ки озмуни мазкур ҳам хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва ҳам кӯдакони хурдсолро ба рассомӣ ҷалб намуд. ман аз озоди зафарзор аз лухсури кизда ман ифтихорнома мегирам. ман абунаср абдурахмон дар озмуни рассом беҳтарин иштирок карда соҳиби ифтихорнома гаштам. ман миннатдории худро ба роҳбарияти садо ва симо ва ба ширкати рахш таксӣ баён менамоям. сипас волидони ғолибон ба ташкилкунандагони озмун изҳори миннатдорӣ карда қайд намуданд ки то имрӯз ҳеҷ кас барои ҷалби кӯдакону наврасон ягон озмун баргузор намекард, аммо хушбахтона имрӯзҳо барои дар роҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани кӯдакону наврасон ва дастгириву ҳавасманд намудани онҳо телевизиони симо ва ширкати рахш таксӣ иқдоми беҳтаринеро пеш гирифтанд ва озмунҳои гуногунро баҳри хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ баргузор карда истоданд. пас аз анҷоми маросими тӯҳфасупорӣ ғолибон ва волидонашон имкон пайдо сохтанд то аз хизматрасониҳои ширкати рахш таксӣ 3333 ройгон истифода намоянд. бояд қайд намуд ки озмуни телевизионии рассоми беҳтарин боз ҳам идома меёбад ва дар ин радиф дигар озмунҳо аз қабили ҳусни хати беҳтарин, ҳунар симузар ва озмуни донояк барои тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии шаҳру деҳоти панчакент гузаронида мешавад. гузориши Сабрина Акрам ва Исмоилҷон Холов. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии пайгом. дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҳар яки шумо тансиятиву хотирҷамъиро хоҳонем. то барномаи навбати тансияту некном бошед. хайр.